Kako ste kliknule vas dvije kad su ostavile u tim? Super, nismo se znale, ni sa audicija, ni ništa. Nismo se uopće poznale, sad ona dolazi po mene, ja dolazim, ona dolazi po mene s autom i da ono super. Da, super, baš zadovoljna sam. Praktički mama i kćer, daj. Dupla razlika. Ne znam zašto su to napravili, ali dobro, nema veze. Ali nema veze. Pa baš zato da imate jedan lijepi odnos, možda topli. Da, pa valjda zato neka. I kako izgleda onda vaša zajednička druženja ili vožnja automobilom, jer pjevate cijelo vrijeme, razgovarate o pjesmi? Ne baš. Nije baš, više razgovaramo. Da. Konzultacije. O raznim drugim stvarima, ne o Voice-u, jel? Da, pa i o Voice-u i o drugim stvarima. Svemu. Mama kćer odnos. Da. Baš tako. Neću ići u detalje. O čemu ste? Kćer mojih godina. Kakve su bile reakcije nakon tvojeg nastupa u Voice-u? Pa stvarno su bile pozitivne, pun mi je Facebook, Viber, Whatsapp, sve živo gori, poruke stižu i nisam dobila nikakve ružne komentare, svi su onako, jako se ponosim što sam ja u njima izazvala ponos, evo to me onako, kad mi neko kaže ponosni smo na tebe i tako, to me baš onako dirne me. Praktički nije mogla stići do tuda od svih tih silnih autografa. Pazi što radiš, snima, sve se snima. Da. Jedna od vas će nažalost morati ovu priču završiti vrlo brzo. Jel se nekako potajno pripremate za to? Pa ja iskreno sam, pa ja sam isto, mislim ja sam spremna stvarno na bilo šta, nisam tu došla plačući kako će biti dalje. Meni je bitno iskreno da mi to odradimo onako kako znamo, da ne zeznemo pjesmu, da se stvarno pokažemo u najboljem svjetlu. Oni će procijeniti ko će ići dalje, mislim kako god da bude, mislim već što smo ovdje došli, stvarno puno napravili, već se nekako čulo za nas, ljudi nam pišu lijepe komentare i to je to zapravo što smo mi, bar ja, htjela postići, da pokažemo to što znamo i da evo prođemo određeni dio tog. To smo prošle i dalje kako bude biće. Najvažnije da se mi zabavimo i da se veselimo i to je isto tako lijepo. I da puno naučimo. Što ste naučila? Stvarno smo puno naučili ovih dana i sa svima. Što vas je Indira najviše učila? Bili smo na probi s Indirom i s Marijom. Indira, mene je iskreno strašno Indira dotakla tim što tako pazi da je nama ugodno. To probajte, to ako ti se ne sviđa probaj ovo stvarno. Vidim ljudi i pišu tamo u komentarima Indira je ovo, Indira je energija ovo. To je toliko prirodno iz nje izlazi. Ja sam procijenila da nema truna nekog lažnog preuveličavanja nekih njenih dojmova. Stvarno, ona je takva, ona je iskrena. Kako je vidite, takva je. Nema, stvarno, ali ona je takva jedna dobrota i želja za uspjehom što se tiče svega, što se tiče naših osjećaja, što se tiče izvedbe, što se tiče njenog zadovoljstva, stvarno je na razini i evo, stvarno oduševljenje. Indira. Indira. Super.